Gen moun ki itilize pen. Moi-même, je vais utiliser pen, je utiliser pomme de terre. Je vais pomme de terre, je vais faire une crasée, je vais mettre là-dedans. Et puis mélanger ensemble. Après ça, in the background, don't mind it. It's my friend and my daughter. So, je vais acheter piment, je vais acheter poivron, je vais acheter dice. So, je vais mettre en dedans. You're right, you don't because you wasn't helping me. I missed something. It's good.